والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih kita kitab Minhajus Salikin biaqtul Ibn Sa'di rahimahullah. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. Imbiaun pagka kita naubos na dengan sujud sawi, aun ni sab sujud duway, pagtawagon sujud at tilawa. In sujud tilawa, in hati niya sujud inda qiraati أو استماع الآية التي فيها السجدة. إن حادث سجود التلاوة sumujud kita apabila mabasain ayat sajdah. Amu yaitu makna sin sujud tilawa. Dalam sin nagbaktul sin kitab wa yasunnu sujud tilawa. Sunnat long niya sumujud tilawa lil qari. Ikaisa niya lil qari. In hadisin al qari amin nagbasa sin Quran atau nagbasa sin ayat lingha Quran. Wal mustami' ini usal din di mustami' bukun sami' sabab hamutun sinzad لونها للقارئ والمستمع دون السامع بهات الله فلا كتاب زاد المستقني. سنة لونها سمجود تلاوة إن تاو نقبس سين قرآن هكايسا إني كروا مستمع إن مستمع من دمون دون مريو دون السامع. إن سامع لما بيسجويكو دمو وسا ديو سنتين ngamu na isya to nakabasa sin sujud tilawa. Lima baikaw dan dito tu pera kau kiabantangan sin sunnat kay mo sumujud sa in mustami dimungog ding dungan marayaw bang nagbasa sin Qur'anin namassa iban sin dimungog sunnat kila kanila ruah sumujud tilawa. Dia alam sin sampahayang so pamania kaya baita ding Nabi alaihi salatu wassalam annahu yaqra fajr jum'ah kaya baita ding Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnat niya ingkaunan niya bang waktu subuh Jumaat magbasa siya sin suratul sajdah Alif Lam iban sin hal ata ala al insan suratul insan narendo na sura amin suratul sajdah aun den doon nasabut ayat sujud tilawa namamas sumujud in nag-imam makbir siya bang sa alam sin sambayang Allahu Akbar bagus umangkat si Allahu Akbar ang panay continue maka di mga maamong sumujud wasjud lillahi waqtarib surun alaq aun sujud tilawa bukun ka nain mustami amin dimu diungulungan niya marayaw sunnat kaniya sumujud sabab in yusal sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran ya mustami wa idha quri'a al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila law nabasahun kaning Quran istama' hati niya dungdungan mo marayaw bang masabutin sajda intao dimungug iban sin nagbasa sunnat kanila sumujud tilawa sibu udah halam sin sambahayang iban sin hagwa sin sambahayang hibut ng tabiyaon nagihindo nagtatasmi ang guru nagbasaman kau ayat dimugin guru
na in nagbasa yato sumujud sawi, sumujud tilawa, us hindi mo sumujud tilawa ray sa sunnat. Ada pun 5 bay sadjakaw di mo nagbasa ayat nasabutin sujud ayat sajda wayron na ito 5 bay labay sadjakaw. Sabab ang piagbiddan istama'a iban sami'a. Ang piagbiddaan sila palyaon sabab yaon fi'il istama' bila khumasi iban sami'a thulathi. Law sa mga ilmu magnanahu inistima' yaon dungdungan sintay nga pasinupon palam sinatay biadto inti ang daakan magbasa sing Quran dumungog uus piyang daakan pagtadabbur. Amuin tadabbur taliun mo bang winin makna. Amuin kamatauran kato biyaon nalawa dungang ipa pag anggaw ta sing Quran. Haparman sin Allah Ta'ala qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Nasabot din doon qaul sa rayaw-rayaw, qaul din kad Ibn al-Qayyim rahimahullah. Lamod din long na din mga pagtinggal sing Quran ikaysa di mo siya basahon. Hibutang sadya bubutangan niya ini ka ko bisara sa mana si bisara niya. Sa in qaul din Ibn al-Qayyim bisara ko tausong. Lamod din dito hajrul Quran an la yaqra. Di niya basaw ni butang sadya tampat yaon sambil pagukpuk sambil biya mga naran na sadya biasin kamatauran ka masjid-masjiran biyaon biasin kamatauran ka baybayan biyaon di pagbasaw ng Quran mahamulya sa unin hinang piag display nila. Mami ayatul kursi pagkatinda-tindahan pa siya first plaza parugaing biyayan lanang hinaghinang ang panila pikit padingding nilay na ayatul kursi atau surah al-ikhlas atau qul a'udzu birabbil falaq suratul falaq ibn sin qul a'udzu birabbin nas ang pinapikit padingding nila law niya barakat bukum biatin barakat wayrum pia nauging Quran hasupaya piag pa-displayon mo padingding hangkan ni Abdullah ibn Mas'ud ibn Alqamah ibn Sinkaywan ang tabi'i yaram nila'y magpikit ayat habay Biyato yung patawa Ibn Mas'ud iban si mga kamuliran niya iban si mga tabi'in radiyallahu anhum wa rahimallah anit tabi'in ajma'in awiyat na yung kamatauran bihat to mami Quran siwi bahasay na un habay-habay sambil palam sing kasilyas dahon niya pwede unoy kaagi dahon mo bihat to lang mo habay-habay di in hati sim barakating Quran barakat siya lipat mang lipat bang mo siya basahun bukun mo hisapo pawaran mo lang mo barakat bukun in hati sim barakat sim Quran in pagkwanta din doon hamushaf la tafrit wala ifrat di isab siya manjari butang tempat malummi di isab siya mga manjari mga pasaran biyato yung pagkuhan si mga salap di isab manjari pamahid mo mga pamabaran mo biyayan so ikaw partangahan bunal kiyabayta akaywanan mga tabi'in pag siyumun nila yung Quran sa infiel sin tabi'in mayroon dalil yato sa biyayini in Quran hasupaya pagparakatun kayo mo sin Allah Ta'ala basaha sabab nagrakaw sin Allah Ta'ala ikhra bismi rabbika alladhi khalaq na yung kamatauran ka to magbutang pa cellphone music ayat music bang bering kagi wayrong biutangan sin Allah Ta'ala manusia alam sin jasad niya duway natay na في قلبين في جوفي wayrun nagbutangin Allah Ta'ala nagpapanjari hambuk manusia doy natay niya hangka din magpangadji nagte-text naglililing guro di makatutot ilmo inyan pering kaagi bisin pikilan bisin atay usim matayaw ni matut paguro ipangatay ni man sin lima ito nagte-text mahrum inyan di siya makadawat sin ilmo
Nalong sin Allah Ta'ala parman niya mahamulya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. In tadabbur deng mga tiranan madauhat mo in biya malanab iwan sindayaw pagbasa sin Quran mahamulya. Amoy nin nalawa kato taniyo na deng mga tiranan tinggalan mo in pag ayo pato Quran di mo siya basahon kamantauran. Ini karua la ya'malu bihi di niya hinangon ng bayda sin Quran mamulya. Biyahin kamatauran amin mga sila maghahatin muhadarah. Masya Allah marayaw umaten muhadarah Ramadan seminar sa pagubos nagbalik na sin kay natagna way napinding kabuhi niya in pagbidaan niya way ra napindah in dia sulang niya pasunat si Rasul di da mapindah in kauna si mga sahabat karidaan sila sin Allah Ta'ala in manhaj nila di sila lumakad kaywanan ayat hangpo ayat tinapalon nila di sila lumakad parugaing sehingga kaingatan nila in hukuman yaon sehingga bang uno yung mga pangdakan sin Allah Ta'ala ibang panglangan sin Allah Ta'ala ang pa sila lumatun ay tabi'i Mujahid ibn Jabar deng ha mga tilmid deng ha mga anak murid ni Abdullah ibn Abbas deng ha sabab niya liman yuting Quran iban panabsir tafsir sin Quran deng ha sabab Mujahid ibn Jabar Mujahid ibn Jabar tabi'i murid ni Abdullah ibn Abbas limingkod siya dito ha majlis ya Abdullah ibn Abbas ha Makkah sabab nakaunay atong pagtawagon madrasatul Hijaz madrasa sin Hijaz madrasa ha Makkah iban madrasah Madinah. Ang pagtawag nila to madrasatul Ra'i dito sa Iraq. Ning kaunan madrasa dito sa Iraq Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Isiyu Abdullah ibn Mas'ud amin narakaw pasinguran niya pagbasa niya along sin Nabi alayhi salatu wassalam man arada an yaqra al-Quran ghaddan kama unzil falyaqra qira'ata Ummi Abd long sin Nabi sallallahu alayhi wasallam isisin mabaya magbasa sin Quran in basahan niya yung sin kapaturun sin Allah Ta'ala mo pa Nabi sallallahu alayhi wasallam na singuran niya pagbasa ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ini mga insikini ya malunok nag-imo yung mga sahabat law sin Nabi insikini ayaw nadlaw kiamat mabugat pa rin sin Uhud kisadja timbangan nadlaw kiamat narendi ha Madinah ya Abdullah ibn Umar iban Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhuma sila'y naghindo sin halaka sin Quran nagpasampay sin sunnat sin Nabi alayhi salatu wassalam deng hasabab yatto nasaim pamam sin kayban wallahu alam naghadith nagdalil sila law na ikauna ni Abdullah ibn Umar magkawa siya sin pungot niya kawaan niya bukun niya babungan kuanon niya bayan hangka kumkum sadyang paniaguntingan ni naglabi sa kuno niya hinahon niya tusubay siya bakas nag-umrah bukun niya kawaan biyan bukun nini kawairon na ko nag-umrah ikaisa niya way pa imabot minsan bihayan nuway pa ikato ano pa ikato niya pahungan mo Us lang mo magdalil ako pili Abdullah ibn Umar la di man jari qiyas fasid al-i'tibar long si mga ulama di man jari maqiyas in kauna si mga sahabat awak tuman silang nagtipon-tipon ang sahabat tiyo-timpungot lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam bang sadya lang niya aong biya mga pungot diaragang mamina kami hasupaya isaun nun kayo sahih long si Nabi long ya Aisha radhiyallahu anha alhamdulillah alladhi jammala ar-rajulu bil-lihya magsukul pa Allah subhanahu wa ta'ala sa unnal tuod piaduro gima kausugan hatiran yan sin kampungut-pungutan nila sa inwerong pungutan na isab ko mangarap sa mamuning kiadar kay mo sin Allah ta'ala wayroon kaingatan hamasa si mga sahabat karidaan sila sin Allah ta'ala amoy mag-iig sila si mga magmaapman sabi ni hukuman sa jakatan muna pa itong tumbubaran sa nisaw kita mabaya may mapungutas na sa sakit ayaw na alhamdulillah
Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Mureti kedua ta, ya Allah, alhamdulillah pialingkat ming papanjari ka ako, ando para yo inadat ko. Sahibiya timba punta. Dua itu si Nabi alaihi salatu wassalam. Na in madrasah Madinah, dengan tikmil masa before pagi muain Egypt, iwa si mga Cairo yan. Aun nasa madrasah Madinah, pagtawagun madrasatul Hijaz. In Hijaz na lang kum niya in Madinah, iwan sin Makkah, iwan sin Hakatan, masuk marini. Pagtagkan niya uno, Hijaz. Nagkauna. In Jaziratul Arabia, muna yung Kingdom of Saudi Arabia adlaw yan, pagtawagun. Amo in Jaziratul Arab, pagtawagun. Then di himo in risalatul Islam, magbalik damaun. Kaya si Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Long si Nabi alaihi salatu wassalam, hawak tu tumaod man yung fitnah, kabakan mo intaw manggayong kung kamata orang balik kau paulayan pa Madinah. Bialong si Nabi kabalik sin has, mau pa lungag niya. Ito timag na Islam, magbalik damat. Hangka nama sa Imam Malik, inpil sintao Madina, hujja. Matarang, aw na undang-undangan madhab si Imam Malik. Magtiyawag din dito lang niya. A'malu atawa fi'il ahli Madina. Fi'il long niya iba sin kaul sintao Madina. Uno, dalil. In kaul sahih wallahu alam, dalil hama sa Imam Malik. Hama sa biyon bukod. Kaya din niyo. Nasabot yan si mga ulama usuliyin na in madrasa rin doon, in naghindoy Abdullah ibn Umar imumur sa labi ka anuman way siya nakagiig way sun pagwahula din doon siya nawapat. Nakalando to din pag-upi na pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini Nabi wa nagchinelas, di sab siya magchinelas. Kita ni nangihiditin Nabi at tempat dia tumat tubay sab siya. Ingkau nan sin Nabi matupa kuba, in kuba kulang labi, ilayo niya bang tapanawon, sa biyaksa kulang sin 2 taon nagpanaw ako. Deng hakuba pa masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulang labi makawaan tag 5 minit pagkatloan minit, ilayo panawon. Na ingkau nan sin Nabi sa kahaba hang kapitu, bukul yaum sabt, isaw musad magmana siya adlaw sabto atawa every week biadto sabto magkato siya pa kuba yatto na masjid kuba kaya riwayat innabi magkato siya on waktu rakiban aw masyan simasakat siya ba natas unta atawa tas kura on waktu magpanaw innabi na Abdullah ibn Umar singuran niya to minsan pa biadto in qawli Abdullah ibn Umar nang atawa pili Abdullah ibn Umar bang siya na mukhalif bang siya simulang pasunat sin Nabi, di man jiri kawaw. May tayo Nabi nakapaggunting. Why? Sabab lang sin nagriwayat, yaqra'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, in lihya na lang niya tataharrak, wa kana kathibul lihya. In kaunan sin Nabi matuding pungot niya. Alayhi salatu wassalam. In abakan niya pa, indag haliban sintian niya, way magsibo, bimana bukong malaguin tiyan. Puno din bukton niya. Aridun mang kibain. Iliog niya alayhi salatu wassalam punod wayroon puti pungot niya kamatauran puti dendi masindindir malabong ikilabokon kita siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam biidnillah bang waktu dilang kauhi kalau masar sila ta biidnillah lilayan tarindi insyama'ilun Nabi impagkaun sin Nabi unin Nabi nakakaun maras ataway unin Nabi nakakaun larat away in Nabi nakakaun manok ataway pwede ni pagtuong niya makawatayat to pagtawa mo syama'ilun Nabi biyak to Imam Tirmidhi rahimahullah kitab niya alhamdulillahi rabbil alamin piyatarang si mga kaulaman pwede ni pagpanaw sin Nabi alaihi salatu wassalam makawat to kata di makawa pagmauluran sadya maglaklak lungagasang nila maglugo di magsasambahayang biubulan ng babae sumud palam si masjid maglamu kay nusugiban si babae unin para kala yan
Bukun bimana sa ukat na kita di magsar sila pagmuluran di ta kaingatan. Wallahi. Yari masjid si Jami. Maingat pa kita rin kanila. Way kita nagbantu. Sa may tapi ang adji ta marayo. Na di ang makawang karum sadya. Kaya nga tanita pigtug sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minsan impialalan nyut nilalong ni hangputag dua kasubangan piag anak in Nabi bukun munal. Siyam kasubangan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabiul Awal piag anak. Sa hawak tuyon nawapat di sabsiyan. Subayta hangka na supaya memorize mo. Piag anak bulan ni Ahmad ibn Hanbal, Imam Hanbali, pasibu amat tu pa Nabi sallallahu alaihi wasallam liban bulan. Piag anak Imam Hanbali, Rabiul Awal. Nawapat siya Rabiul Awal. Nain Nabi piag anak Rabiul Awal, nawapat tayo sa Rabiul Awal. Ati magkukuyag kau. Di manjari. Narito Makkah isim mudarris din dito. Mudarris dito ya Abdullah ibn Abbas. Isim murid niya. Ikaisa niya pingka Ata ibn Rabah. Itu man kumain ilong sa di man jari magpitwa hukuman sin hajj malingkan kan Ata maglain sambil kasultan-sultanan. Amasa. Yang kat sinuno, yang kat sin ilmu. Katan hula sin Islam deng Iraq, deng Makkah, pa Madinah, pa Syam, pa Syria, pa Egypt, pa Khurasan, yulinan sin Khalifah yaun sa waktu man siya matu pa Makkah, nangaru hata umaitum kumain ilong naglain siya. Di man jari siya muna sabab may ta ilm yaun. Ya Ta Ibn Rabah rahimahullah tabi'i murid Abdullah ibn Abbas karena kaya suknan di man jari magpitwa Masjidul Haram atau Makkah malingkan Ya Ta Ibn Rabah. Kaysa murid niya. Dengan murid niya Mujahid ibn Jabar. Amin baita riwayat din kan Sufyan al-Thawri rahimahullah. Law na idza ja'aka tafsiru an Mujahidi fahasbuk. فإنه قد عرض القرآن لابن عباس 3 مرات. Bang kaulong na nakabas sa tafsir. Inag tafsiri Mujahid ibn Jabar mamarahin na kayo mo. May ya Sufyan ibn al-Thawri. Sabab lang niya nakatuon niya tiamatin Quran kan Abdullah ibn Abbas. In tiap-tiap ayat pahundungan ni ibn Abbas. Lang ni ibn Abbas unin tafsir ini. Baitaan na isab siya. Nakatuon tiamat. Bukun tiamat nagbasa sa ayat hamuk ayat mas kuan niya biya. Sa amin sampawet tumakatutong umuran magkasada. Pwede na yung guru ini. Pwede ni mufti yaun. Pwede ni siya yaun. Mangkaniyo. Sakali bangko magdalil Quran isiyo ko pa kumini. Akhi. Sambangun min Allah Subhanahu wa ta'ala kallam niya. La, iman jari. Gimu aden donin Ata ibn Yasar, Ata ibn Rabah, Mujahid, Alqamah. Iman sindugay na mga kasahabatan sambil gimuha in guru Imam Syafi'i inda Khalid yatu sambil hamasa nawapat maning guru inda Imam Syafi'i si mublin da Imam Syafi'i sila mufti si Makkah waktu yatu. Dan di Madinah isu-isab nama taud de kya baita gimuha inda Auza'i tu kanda Rabi'ah pagwapat inda kuan itu Rabi'ah Imam Malik rahimahullah amuning guru Imam Syafi'i dito haku pa ising gimuha dito Ibrahim an-Nakhai sambil timub-tubman kan Imam Abu Hanifah pagbusin da Abu Muhammad ibn al-Hasan iba sindugay Imam Abu Yusuf al-Qadhi iba sin matarang ini asar sila sin Islam hasupaya siyabot ko sa jatu hasupaya tadi gaan-gaan ilmu makapagtuyo kita mamasa makapagtuyo kita biya mga magguru hasupaya kaingatan tabang haun piyang sutan si mga ulama fiqh madhab ini ang panakauna rin kanila narindiha ini nakagawa kita hatapi kiyatu subay sarsilahon sin kita ini maita sababin niya hindi magbasa magsar sila sin history sin Islam mayroon pang hati hindi nagkaingatan magsabot si mga madhab sin Shafi sin biya ini mayroon biya mga pangirab niya ng ilakawan biya na hasara sin Islam manudsud siya sambil niyot to siya imabot paparakala mo yung piaglugatan si mga sahabat sambil kiupur nila ng mga sahabat pwedeng kaagi
Narindiha ini mga katautay mangunin pagmadrasa bukon haram. Bukon biasin piyapagawa sin mga tao jahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam au madrasa niya pagtawagon Darul Arqam. Yaon na siya nalangkom sin Masjidil Haram. Yaon upis na siya. Hautan masuk pa sa paiban sin Marwa. Mati maghaji, siya naghaji matubi for 10 years din niya nakaingatan ni Makkah. Sab na lawa na misan budi Umar biya tupi atag na. Masuk siya pa sa paiban sin Marwa. Then din sapa dito in Marwa. Naimpudi at to kakitaan mo biya mababa dakuman. Ataon san tabiyara ko'y maghaji man tuwing kaibanan di magukuf. Kabat kami magbabag pagkari tangungguan na singkatan may nakapaguko. Mataw din biya mga langgal sara paghaji na way niya na hinang. Us mag-ama intaw di magsambayang di magulong na tawagon haji. Sinagapaghaji ako hindi ko isa magsambayang. Useless saya mang bihayan. Sa rin pa nagnambis taong sambayang. Ano pa biya mga timawap nagkaw imurul halimpa sin Nabi pagkari mo di ko magsambayang sa ukat na kau haji. Di sisabihan ko ugdanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam haji. So way na siya, way tinggalan na yung pagsambahayang bukong biasin ikaw yan. Iba ning kata naghaji matu timindug na kanya yung dalil wayron na liguyat na padarat sin Allah Ta'ala. May nangako na siya. Long niya, labbaik Allahumma hajjan. So pamannya long tatamattu niat niya labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Tauhid yaun ya Allah di na ako magsumbay patampat ya Allah na di na ako mga manglawot patampat ando ingkatan ibadat mo kunay kay mo na di na tuod ako magsirig hang sulag uno-uno pag sakali pag guy panagnaan naman nakaratong subay kita magsukol matu kita pabudbe ini unin hati yan sinbos na ko naglabbaik dito sa Makkah in maksud din ini minsan biya mga bukon na maray kasunsun simbisara na ang pagmadrasa sa Darul Arqam amo yung pagtipon-tipunan si mga sahabat kumawa sila ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil nakalainin Nabi sallallahu alaihi wasallam puasin pila bulan liab siya sin Ansar piabutang dito habay niya habay Abu Ayyub al-Ansari sabab aun urulun magrasya sila ini sabab inpanubo sin Nabi dengan ina niya kaya pakikitan siya tao Madina pagtawagon Banu Najjar na pila bulan di na pagkata namin Nabi sambil bininin lupa hanak yatim ang panipatindugan masjid din nung magmadrasah yung Nabi alaihi salatu wasallam sa ambil paadlaw yan yung madrasah yung pagtawagon Ma'adul Haram Al-Madani iba si Makki sambil ako nakapangadji sa natay mga ko Jami'ah Islam binin ko aon mahad din doon mga ji kau di magsarat ummul 6 tahun bangkaw nakagraduate yung master mo to din madhab sin Hanbali biara ko mag-inom tubig sa mayta hapalon mo yung kitab Alfi ibn Malik Umdatul Fiqh iba sin kaiwanan kitab hapalon mo yung Quran pag kuha mo sinunong tahon din doon aanim takura ko sa mahunit magsudmat to suwayaw maka-sponsor kay mo rin dito naamoy pagmadrasaon makaiwan si Madi sambil paadlaw yan adapun biya mga angkan ko ito nasabot wa na sadyasin biya tapik tayat to sujud tilawah biya mga dimudong sadya 5 bay way siya timahing hugmarayaw wayron na siya biya mga kabantangan sunnat insubay siya sumujud at yan na amoy at mga katutay manghuran hakaiwanan ulama in ayat aun sajidah ang putak-upat kaya ba ita ini kaiwanan kitab si mga ulama sin Hanabila laong nila ang putak-upat in ayat sajidah laong sin kaiwanan ang putak-5 laong sin kaiwanan ang putak-5 hikaisan niya hasura al-Araf ini karuana ar-Ra'd ini katunya An-Nahl ini kaupatnya Al-Isra
Ini kalimahnya Maryam. Us haj. Panagnaan sin haj aun. Usay napusan sin haj aun daysa. Us al-Furqan wan Naml was Sajda was Sad Fussilat wan Najm wal Inshiqaq wal Alaq. Dan ini aun bi mga sajda. Sunat kayo mo sumujud tilawa in nagbasa iban sin nag-istima amin dimungdung marayaw anak kaibanan nito na khilaf ma qaulamaan bi ana sina kibaita kitab din ang kitab magpahabatun sa buton ninyat to lumatun kita mari pakaibanan pero na pangasuhon ha puno to ni basahon na pajunin basa sujud tilawa. Amuna tulang koiro na pangaso ano manjari siya subhana rabbil ala atawa subhana atawa Allahumma inni laka sajadtu wa bika amantu isi magami murid walaka aslamtu wa alayka tawakkaltu atawa sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin sa subhana rabbil ala mamrahin. Sebab lang sinabi wa amma bis sujud fa'adh fajtahidu fi sabbih isma rabbikal ala lang sinabi ini butangan niyo suka sujuran niyo basahan niyo nalabod ditin pag labod na ditin sujud tilawa sab sujud day sab siya ang mo dia tuma amoy memorize sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqa sam'ahu wa basarahu sabil pakai na po sa bang limuat memorize subhana rabbil ala memorahina. Baik. Sukpatan talong sin musannif rahimahullah ta'ala wa kadhalika idha tajaddadat lahu ni'matun aw indafa'at anhu niqmatun sajada lillahi syukran wa hukmu sujudi syukri ka sujudi tilawah. Law narendi nasabut tana in sujud sahu in sujud tilawa biyan sujud syukur. Law nadami kina sunnat tao magsujud syukur sa kahabaon nikmat karihilan sa sin Allah taala inya nainang ini si mga umara si mga general si mga mujahidin mga sahabat iba si mga tabi'in iba si mga awin imurul halimpa si mga sahabat bang sila makaukab hula maukab nila yaon sumujud siya syukur pa Allah taala sa bukon na wajib subay ko mag-aili sujud syukur. Hakaibanan ulama wairoon na lang niya takbir niya sumujud na sajjad. May tako sumujud pagsyukur pa Allah taala sabab ang nikmat dil kay musin Allah iwan alhamdulillah wairoon ko peratungan nikmat amin biya mga aramala hangkan ko sumujud syukur pa Allah subhanahu wa taala amoy ato inding ha mga menunjuki pa sujud syukur. Kaya mana ulama wairun lalong nila sahun saan din kanilagyan mamari subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam. Biyaon mga pangasubon yung next week at tumato kita numato pa makabatal sa bahaya mga pangasubon sujud syukur before ko magbasa sing Quran bangkaw taga junub di manjari mamasa sing Quran taga junub hadas dakula akbar sagawa bang asgar manjari siya mamasa sing Quran sa ayaw ko kupit isarayaw-rayaw mag-ail afdali mag-ail sumujud ka magpala kung hindi ko sumujud dito sa ko magdusa isarayaw-rayaw siya alam sina ilam ito sabab yung qawl sahih wallahu a'lam in magbasa sing Quran suwi ko mag-ail amin kumumpit sing Quran tamang ko di kumumpit sing Quran manjari ko magbasa sing Quran sa ayaw mo sadya kumpiti ataw kumumpit ko subay on lampik sin lima mo manjari na sumujud manjari sa in afdal aw nail
Mau tak syarat mandari mau. La. Pangalawang sinsambayang na. Pangalawang sambayang, may nikasambayang mo isa mo sinwairun ay. Masa ako sinsambayang. Ang kan maray siya nakapito abiya to sabab magtasmi biya yan. At niya itis ikuan ba yung i-review mga guru mo na sabi ko isa mag-ailbang ko kung alam ko biya. Sa nabasa ka ayat biyan hatulakan mabay ko sumujud wairun ail mo. Jadi sa inafdal aun biya mga ail niya. Maksudmu menuju ke patafiket sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Tak. Sujud syukur itu. Dia rasa sujud tilawah. Oh, kaminsan. Oh. Kaiwanan ulama long ni sujud syukur. Wairun na long ni takbir niya. Kaiwanan kanila. Sebab naik nama unin dalil, may tako yan unin dalil. Hamaray na maray. Inpil si mga sahabat dalil. Sa palom-lomunta kita kau. Infil si khulafaur rasyidin nagmupakkat ya Abu Bakar, ya Umar, ya Uthman, ya Ali. Pagtaga nila no al khulafaur rasyidun. Bang sila nagmupakkat upat ini unun may itong siya maupakat ijma kata si sahabat atau di sa upat na sila sa inbisara nila dalil iban sin fi'il nila biya sin Quran iban sin hadis in sahabat bang siya nagkaul bi ini in kaul niya to biya mari kaul ya Abu Bakar iban sin Umar in jawab bukun سبب إن قول الصحابة مختلف فيه خلاف ما قولا معا سبب لهم النبي عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشد المهدين من بعد وعضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها نفي لأبو بكر رضي الله عنه لما تؤمن هبلكن يا سمياتينا إن مسيلمة الكذاب اسم مسيلمين نبي كنوسيا لوني من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله دين لوني كان مسيلمة رسول سين الله من محمد رسول سين الله dito hakatas ya tu dinia kiarau saja sin nabi longna bismillah min Muhammad rasulillah ila musailamatil kadzab dengan Muhammad longna rasul sin Allah mau longna pu musailimah putingan hati nama sa sin nabi au nanqul al nabi nalong sin nabi sayakunu fi ummati dajjalun kadzabun au nda ummat ini dajjal hati sin dajjal ini putingan kadzab putingan yaz'um kulluhum yaz'umuna annahu nabi in katan sila yattu magpagwa in sila nabi lamot na rin do nandimarkan sa arena masuk pa arena Ahmadiyya naggulal sa nabi na pagtawag nila Ahmadisim in katan na maratsaya kafir murtad suwi pagtawbatun harun sintu adlaw bangsa sin Islam سويرون النبي بوس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أو بسنا لنس النبي لا نبي من بعده هم بالكبيت دوغين رواية سم بالبوائي أو مقبول النبي هولين زمن na bianin fitnah أولين زمن ما كتوتي منهوران Musailimah miyatay man niya to nasud si mga sahabat na kalabot dito Khalid bin Walid nagsujud siya syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala si miyatay mo ni'mat dakula bang mapatay mga putingan mga magpapasampaya ka mga Islam ni'mat dakula mayta sambil Ibn al-Qayyim rahimahullah kiwi waganda siya hawak tuman nagpagawa imbiya mga atba inda safwa namin mga Jahmiyah ini tumpukan Jahmiyah tumpukan law sinnakura general itu law niyataqabbal Allahu adhiyatakum
bang malong ya tema sin Allah subhanahu wa ta'ala in kurban ni hadlaw ini sinang utba fa inni mudhin ja'd law ni biyaon imbi ma pagkurbanan ko tao yaw namin da si pag-agama Islam kaya kurbanan na miya siyang liches ni mga kaulan sabi siya to namin da si pag-agama na in tengah mga dalil lang sa pamayat to di man jari na inang Abu Bakar ina Abu Bakar khulafa ar-rashidun dengan mga khalifa ar-rashid kon ko ano rin alhamdulillah in sujud tilawah ke sujud syukur baji una tu baji Awal na berapa? Takbir atau ada? in sujud syukur lang si musannif in sujud syukur biada si sujud tilawah in sujud tilawah naga obedi ano ya Abdullah Abdullah may tera ko Abdullah Haji Kalau yang surat tilawah mubasah dan surat musabah ibadah surat al-insan subuh Jumat sudah sunat Rasulullah biatu ikaw na sin Nabi sabab awan alam sin Quran tul al-mufassal awan yan awsat al-mufassal awan qisar al-mufassal nang ikaw na sin Nabi bang Fajar Jumat magbasa si surat as-sajdah iban sin hal ata ala al-insani hin min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura Fajar berasin Jumat in pagbasa sunnat amuni sabbih isma rabbikal a'la iban sin hal ata ala al-insan la hal ataka hadithul ghashiyah suratul ghashiyah kaya bay tabang ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ang siya magsunnat madara pagbasa niya panagnaan Fatiha us kafirun ni karwa Fatiha qul Allahu ahad pagbasa niya risab sunnat fajar awin kaya bay ta surah alim awin qul ta'alaw ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa iban sin qul amanna billah sambil pagkahina po sin ayat biya tuwing kauna sin Nabi alaihi salatu wassalam minsan rayaw supaya ta sa memorize sa playon ta pagwitir sin Nabi basaw sin Nabi biya ini baitan taman ko ang bumuana sabi ko ramari biya mga mukaji baitan na rin yan upaya magkaroon in sujud syukur biya ada sin sujud tilawah Bueno, ikaw pa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bueno. Ito. Baju gantung ito. Beronda. Sarayaw ibadat ang munin sujud sebab kaya tak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di ang purun sing kayu intuk-tuk nakasujud pa Allah subhanahu wa ta'ala isa mulia pia panjari sin Allah ta'ala jasad si manusia uno tuk-tuk bayho hangkan di manjari magbaka bayho hanggang piang langan haramin magbuksing atau magsuntukuan niya bayho minsan pa binatang din na mari anak mo asawa mo binasaw mo bayho baka mo sa minsan pa biyato siya ni sa mulia idus-dus mo siya sumujud panagpapanjari ka niya
hawak tuman na ngayo mikirwa pa Allah Ta'ala nambuk sahabat ya tulong niya Rasulullah as'aluka bimurafaqatika fil jannah long niya hawak tuman dihilan din na tuwig pag-ayil na long sin nabi ida sana ilaykum ma'rufan fakafi'uhu bangalong niya na kinang kanyo karayawan ganda ini siya na inabibiyat long niya sal hajata pangayon na sin hajat mo long niya ya Rasulullah na wayro unda hajat ni dugay way naghajat si mga pilak imasin kaya ngayon niya mahal ka ding hasin, mahal ka pa rin sindun niya na kadakadilon niya. Sabab kaya ingatan si mga sahabat inakikat sindun niya. Wama al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kaya tamu yung tissue atau toothpick. Seman kau mag-toothpick, manjari mari long usalah toothpick ko ini. Di, long bugitan na papasurahan. Labi pa rito yung dunya. Sabi mismo na nagpapanjari kayo na long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam at dunya mal'una. Sabi kong bimana, di na ko magtamu, di na ko bimagbay, labo ko maksudin biyato. In maksudin dunya ini, kafir kata ni man sin Muslim, sibo yung pagrejiki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ino impya nga yaon sinambok sahabat yaon mga isyasin para masigpit siya bukon mahal ka rin sin dunya nilong niya ya Rasulullah na pangayuan na pa Allah Ta'ala bang man akunin maramo magbunyog mag-unay-unay halaw sin surga long sin Nabi awa gayra dalik huwairunan bunga na dugay long niya huwadak huwairun na ano long sin Nabi okay na karinakaw doan tanakaw biyasin paghinang sin mga magdudua salamat piyon ini imam na yarin imbelo pering kwan duay na kami basi mga anak ko nila long sin Nabi kaniya ain ala nafsika bikadhatis sujud bang kaulong na bawaya ako maramo maglunang panon na pataurin pagsujud mo pa Allah subhanahu wa ta'ala at ini sabab yat nain kita mo yung Nabi sahabat kau di pa kau sumujud Jumat pa di pa magsambay miyan pa kau lang una di rasan kaingatan di kaingatan sinaon na alamat ini di kaingatan di kita manjari mag-ibadat amin merong kita baitan sin alamat sin dia mga kuha sa lugay sa puhi ay ikaw manghukum taunar ka pada kala hidayat na kayo na pusang kabuhi niya ini kau isang nakapagmurtad nasalallahu al-afiyah bihanda siya saukat na yung magbulog sa jalong narka jahannam na kauyan ayaw sa mayroon siya ni sapasin Allah subhanahu wa ta'ala kani sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah